Mizo official channel clear tu le ngai thatu zongjong te chi bai vek ule comment lama kan thu puan soi sela Mizoram news chu to lo tura min ti tu anom nu lawangin thuma kan han nei lokange min ngai thak zo sakram kan bai se ani Mizo te hi thil soi sel tur zong reng reng a hun mang hi kan ang tariu maya YouTuber then khat te hi mi man tak nga min chu tok la bolo ramru chungchang hi chu LPS le zone tin puang se tok nangnin puang to su ti te po kanoma alom ome kan pom thiam vek ani amaro chu heti hian in ngai tu teang enga tinge kan do em le Mizo mi pui te hian Mizoram news aniravin eng wangin nge international news zo ka hian kan in lungrual thin tuna Tripura tanga kan chak lakna asamin mindan sakle ta ti thoma oma chu engma ngai tu cheng lek lovin YouTuber te wangnin min chu athul kan cable network te po hian ramri chungchang an thupuan YouTube pa nen lam an upload ve thawachin chanchin mumi kan ni wang hian ramin ator turchin le sarkarin a phal lo chin hi chu kan hrethiam ve khop mai social media thu jek thin te hi ngoi tak taila zoram hi engdin huna nge adin ta kang asam lamin do tin reng in min heka asam CM interview na te kha in en hlome machu a interviewer khan atong hne manglo ani kha an thiam lawa po khati khopa an thra ta ni si chuan a thiam jok le evidence nei tha jok kongeng ki ma thiam chang tur jok si hi enga tinge kan doi em nge asam ho hriat lau takin arukin thil kan tireng jok do lem ni diglo taka thu post ching thin hi an demom zia soingai lovin kan thria ma se thu dik post thin ta hi ingai lu thiamang u thu dik an po sa wangin reilo te lo tuar palpo ni la thu dik vek chuan min la chu azalen molang social media thu post tam takhian sarkar hi khal ngil ti la kan soi sual tam om love tuna kong block awang hian Mizo ai main asam vai ho hian an tur jok dai ti hriela tunang ema hun thra kan nei hun hi a thleng to lo mai theiani chu wangin lungrual takin kei pen tlang zo kang u news puan chun zomila tranpuina pedon Mizo official ten pang zo la tanga thu kan dondanin Mizoram le Assam rami chungchanga buena kal zela Assam lamin roadblock an nei meka wangin tuna Mizoram chunga na thoka ommek BIPL company pangzol khodai omte chu ration lak tur nei lovin har san an tok meka helai kem omte hi mi za sumnga vel nin atam jok te hi asami san nia heng an har san na hi hria in asam mi le sate tamna ma ni se pangzol veng hun branch oi me te chuan an har san na phuru turin July ni sang ni somni pakhat zanin hian an ei tur cho mele thil dangte an pek don thuan soyani Assam CM in Mizoram chengmek Assam mi le sa te angai tu thu soimek la hian Mizo te chuan duat takin kan la boi pui zel chu ani sia Mizo ni hian nuamin pangzol veng hun branch oi me te chunga lom thu kan soi tak zet ani min man tumna chu Assam mi pui thoi dam tumna ani puke vanal vena Rajya Sabha MP puke vanal venan Assam sarkar mi le sa ten Delhi achena an kalchil chu Assam mi puite thoidam na turatan anti turom reng angai sakthu asoi Rajya Sabha MP puke vanal vena chuan Assam sarkar mi le saten Delhi achena an kalchil chungchang chu TV le social media lamatang ahria thu asoya Assam sarkar thil tia wang hian ama dang lamna thlen than lo thu soin bangale kha an tar chu an du tok mai ni na soi MP puke vanal vena chuan Assam mi le sa te an chena ina kala a om lo chungchanga mi bo anga an soi chu thudik lawani thu soya big bo na chan tura om lo thu soin banga an lekha tar lai thla la an the dar chu mi puiteril ru thoi damna tur mai nia ngai thu soi bok puke vanal ve na chuan Assam police ten August ni khat sang ni somni pakata in report turan ti chu akal na chan tura hriat lo thu soya an du min ko tur le an du na kal tur kanilawa ma se Mizorama aum lai chu ni se in report ngai tum thu soin parliament session lai ani wangte thlo theina aum mai lo wangin tun din huna in report arem chang lo ni atia Mizorama aum lai chu ni se ai report ngai rin thu soini Delhi sarkari na sahim nan ama veng tu tur PSO le house guard an pek chu puke vanal ve na chu na soya Assam sarkar mi le saten Delhi a chen thlenga an kalchila wang hian
lo thon tur om thran lo ti soin adin na nga ya alading reng ti asoi Assam le Mizoram in boruak thalawan nei awanga kongdan cha ni mekla hian mi puite chu tangrol tlat tu le har sanalian zo khleng thei tura po tangrol zel turin a so mani Assam mi te laka thu buai zialu ani Assam CM laka fire and non aniang Chief Secretary July ni somni paruk sang ni somni pakhata vaireng te daya Mizoram Police le Assam Police in kana le boina thleng kai hnoya Mizoram Police te chuan Assam Chief Minister Himanta Biswa Sharma le Assam Sarkar mi zahni chuang te laka thu boi an ziak luta heti la hian Chief Secretary Pulal Nunmoy chuango chuan Assam Chief Minister laka fire thelu chu an non tur thu soi thu don danin Assam mi te laka hian vaireng te police station a thu boi zialu ania Assam CM Himanta Biswa Sharma IGP Anurag Agarwal DIG Kachar Diva Joyti Mukherjee Kachar DC Kerthi Jali SP Chandrakan Nimbalkar DFO Sunidio Chowdhury Dolai PS Officer in charge Sahab Udin le police mi zani vel an ming la khriat chen lo te laka thu boi zialu ani thu boi zialu case number chu 19/21 July 26 2021 ania thu boi zialu na a dan to chan jinga IPC section 307 120B 270 325 326 353 366 334 448 34 baka Arms Act le COVID-19 Act te atelani heti la hian Chief Secretary Pulang Nunmoy chuango chuan Assam CM laka FIR thelu chu CM Puzoram thanga baka ama poina hriat puilo thilania ennonani tur thu asoi Chief Secretary Pulang Nunmoy chuan India Today nang komna Assam CM laka FIR thelu hi kan CM hriat puilo ti ania ama point min betowa kei point ka hriat puilawani CM rotangina boy puitu officer te ka bianga kan ennonang FIR boy puitu te kan soi puyanga dana tanga ennon nuwa atul chuan nu kiranianga ti Assam CM chuan athu boy ngai tuana thataka tel tur thu soin kalaka FIR an thelu hian boina chin feldon chuan alomom katia khoi police station a po ni se thatakin ka kalang kan official te ro an chui ka phaldon lawatia thu boi chu Mizoram Police ni lo neutral agency in chui se du thu soi Mizoram Police FIR alandanin July ni somni paruka in kana Mizoram mi pasari an hliama havil dalal bu saya 5th IR chu aban veilama ka hliama ni baka PC lal muan sanga vaireng te chu amal puya ka hliama nia silchar lamatanga Mizoram lampana ho John Vanal zona kanan veng te nu pa chu Assam mi ten kutan thlagron ti talanani bok Assam Police te po in Mizoram Sarkar official ni paruk te chu Dolai PS a thu boyan lo siam sakto boka chung te chu Kolasip DC Dr. Ais Lalthang liena SP Vanal Fagaral te vaireng te SDPO vaireng te SDO le vaireng te police station OC te ania Rajya Sabha MP Puke Vanal vena po athu soya wangin thu boyan siam sakbok Kolasip DC chuan Assam Police ten Mizoram Sarkar official telaka thu boyan zialu chu omze nei lawani thu soin FIR chu thil thlenna mun huam tu PS a thelu turania thil thlenna chu vaireng te PS huam chungani wangin dolai PS a theluin omzia nei lo thu asoi Assama BJP Sarkar nuwa state damri boru ka sosang Meghalaya MP Meghalaya Lok Sabha MP Vincent H. Pala chuan Prime Minister Narendra Modi nena Assama BJP Sarkar tharadinani nuwa state damri boina atam chho mai baka ramri boruak po aso sang zo hle ti hril state damria ti luina le innek bena thin hian in thenom boruak thatak tur chu ati chiani tin Pala chuan soi Lok Sabha MP Tram thumna mangmek Pala hian zirtom ni liamta khan PM Modi nena lekha thonin state in thenom ten in lei chin na than nei theina tura in rol turle arang theyang beramhala turin atia marchak bial ma sona turin hun rei takan beitoa kan lo beito na te thamral ti chu thilpoi takani donani ati tun hnaya Assam Mizoram border a boina chukle nunna chan te anom hial chuan marchak biala
remna le mona din hunder thon je po atilang chiang hle ani ti asoi Manipur le Tripura tiam lovin marchak state dangte chuan Assam nen ramri chungchanga boina nei vekani tin Meghalaya MP chuan a soibok Meghalaya BJP minister in Mizoram MP thu soyafak Meghalaya Labour Minister le BJP hruaitu Sanbor Sulai chuan tun hmaya Assam Mizoram ramri boina chuak chungchanga Mizoram Rajya Sabha MP Puke Vanal Vena thu soi chu fakin hetiang ril ru hi Meghalaya mi puita point an put ve ngai ni ati Assam mi ta hian border area cheng kan mi thai anri grab zel ani chuan chet ve hun thingpui no doma in biak na naya to bringot lovin amuna ngei kan chet angai to ni tin Labour Minister thar hian media mi ten ankomna asoyani Mizo mi puite po fakin Mizo mi puite huaisen le tumru na po in hmuwa hei hi an ni na an chian le an raman mangai wangani mi pui le police te tan rual na chuan an mi te an veng hi mani ti po lang chiang hle ati tun hmaya longkhuli khuwa tol chung mi te le Assam police te inti boina thleng chungchanga eng party le eng sarkar main tun thlengin ramri boina chu anla chingfel theilo ti sulai chu ana soi Meghalaya MDA sarkar malak na baka anmi te ven himna turalung rual taka an tho huwa tul thu a soibok YML ex MNA in MP thawangan ho Daizol po sinatalan danin Central YML ex Mizo National Army te chuan arang ve ve thu chu asiamin Mizoram MP Puke Vanal Vena laka Assam sarkarin mala ka tumdan chu andemin atop thlengin athawangan ho don ti an soi Central YMA thu chuak chuan July ni somni paruk tlaya Mizoram chunga Assam Police ten Mizoram Police ke man lu chuwa wanga in kana thleng chungchanga Mizoram Rajya Sabha MP Puke Vanal Vena chu huaisen takin ram le nam chan turin atong chuak ani tin lomom man ti thu le thlamuan thlak an ti thu an soya ram le nam ta na thei to ba chuana huaisen taka ke pen zel turin du sakna an hlan tian soibok heti laya athu soya wanga Mizoram MP in Vauna tok le Assam sarkarin mantuma New Delhi police tira mala chu Central YMA chuana dem takzeti soin Assam sarkar hi kan MP chunga malak na zongjong nu kirvek turin kan ngena kan MP chunga hian engpo thlengse YMA chu thei to bin athawang ho tu le atu langa mala turin ain huam rengani ati ex MNA General Headquarters point thu chu asiamin ramle nam chan na ta na thei to chu atu Rajya Sabha MP Puke Vanal Vena Assam sarkari na vole aman tura Delhi police atir hial chu angai thu takhle ti an soya Assam sarkar hnuaya police pakhat ve main social media kaltlanga Mizoram MP thamlo taka ti po en liam har san ti thuan soi Mizoram MP Puke Vanal Vena hi Assam sarkar hian avole ni chuan ex MNA hi ama ganding tla dona Assam sarkar hian malak chhun zom zela tumani chuan ex MNA hi min paltlang photanga yang ti lo hriase kan pi le pu min thla tu te ram sa zo sa hum hal tur hian ex MNA hi entiklai poa ram mut le in peireng kan ni ti Assam sarkar hian lo hriase zo fa tai hrui khat vonin kan tangtlang ve kan ni ti shin min nam nul mai lo turin kan du hle ani anti MHEP in Assam police kutuar thawangan hau July ni somni paruka Mizoram chunga Assamin buan an siama wanga Assam police ka hliam PC lal muan sanga vaireng te veng hundam lo chu MHEP General Headquarters suan dam doina tloina kan nan sum fayan hlama Paul ayo in President Tilal Thangpui le General Secretary Pisai Pui ten an hlanani Mizo an nia wanga Assam mi ten an chuana lir thayan vuak chia sakvek le nasa taka kutan thak John Vanal Zonale anupuilal sangpui cholmun aizol te torna chu poyan ti thu MHEP General Headquarters suan soin meiche chaklo le om nem jok po soilawa pilal sangpui diriam taka kuthak le soi saka to khian kan ril ruatina ema mizo meichia ten Assam kuthak na hi voi eng mozat kan lo tur to thina hetiang torna thlen phona mo phurtu Assam sarkar kan dem takzerani tin MHEP General Headquarters thuchuak chuan ati Assam police le mi puita diklo takan che da wanga liam tur zongjong te an lo dam zel theina du sakna an hlan tian soibok zoro in thataka ramri soiho mai du turin Assam CM an ron ramri chungchanga ma lak dana Assam Chief Minister chu atal boime ka angai ti
zo reunification organization zoro chuan soin ramni chungchang chu chinfel thuai ni theinan thataka soi ho thuai dan ngai tu turin thuan ron tian soi zoro general headquarters thu chuak chuan Assam CM Himanta Biswa Sharma chu asuang tu na khovel le atakram cho polin Mizoram anek chiama tu lo taka silai me puani nuwa atuana sajo kan tanga achi ai chu atal boy chhozar zarnia an ngai ti an soi Himanta in tho savel chang tu Mizoram MP Puke Vanal Vena chu anfin fia thailo top tur Assam police te thina ruam manasiama loin rola puin in phiaruk na thu boy ortir tumin Assam chuan man la ti zoro hian soya an thu naina pielama Mizoram officer sunom takte thu boy ortir tumin Mizoram le Assam in rina Mizoram atanga lir theilu reng uluk taka dap turin Assam CM hian thu pe ka chuati soibok Assam malak na tahi an chi ai talvel ni berin zoro chuan hria minka alum tumin an local le ni chuan police chau ni lovin mi puinol puipoin kan loka phlum vek thayang ti kan ring tul lova inka phlum folo maila zofa telaka hian sila hi ami khualova chu wangin Puke Vanal Vena tongka man huwa dana hian anjam hle nia zoro chuan kan ngaya amai kan soin kan thlop tatani ati Mizo officer te thu boy orti ran tumsu le thuai chu Assam ta na zom fe zo ka an ngai ti an soya Mizoram sarkarin Himanta le Assam officer then khat thu boya siam sak vele chu zoro chuan lomamati thu po soin Assam chuan am vo pung ni na le omjedik tak an hria chian pha be sei ti soini social media lama zofa thalai mun sang sanga omte tran ruana le tangkai dana muin zoro chu alom ti an thu chu hian ta langa Mizoram pon lam mun sang sanga tanga Mizoram thlom na lo lang me ka po an lom thu an soibok ani Assam party zongjong ayo te Delhi a kalantum Assama party zongjong ayo mi som pakwate chu Mizoram ne na ramri boin an nei mek chungchanga sarkar lai pui ayo te muwa arang theyang bera boina chinfel saktura nor turin Delhi a ankaldon all party team hi assembly speaker Biswajit Daimarian a hodonani July ni somni parukan tun haya boina chuana bulte tloin silchara meeting an nei zuibok thu chua siamin meeting a hian party ayo te hian central sarkar thu nei na muin ramri boina arang theyang bera chingfel tura nor tura kalan relani anti Assam sarkarin ramri vena konga amalak na chu lungrual taka thlopan relbok speaker Daimari chuan Assam mi puida chu anram humhim na tura in lungrual turina cha Mizoram party zongjong te an state ramri veng him tura an lungrual angin Assama party zongjong po kanin lungrual ve angai ni ati anram chin midang inan lu saklo na turin interstate border security chungchanga policy emo dan thare mo siama tu thu soibokani ole khati zongkha Mizoram le Assam boina chungchanga thu thar kan nei kanon puan theide chu ania Mizo official channel clear tu le ngai thatu zongjong te chunga kan loma kan ram le nam chan tur hian nang le ke kan to ke